time na jatin so ma itele ami Zeme ko kana ma video ka chi ba cat punga da jala mule chuna ani da ga voter ID banai Adhar link tera kanang ba da jala mule jana jana ke mena BLO da kana te ma zai na te do lak le be do sa na na ke mena online gina te le sidu the kan gina tat sa nang kang page nang ni go voter ID banai Adhar link te ba jana ke mela mule post je gina po video za nang ni da ke nang ni da gina rang kang ta mak cha nang go po ke kana rang kang ke to pa mak cha nang ni da ga po smartphone no za nang ni ki gina ni zai ki nang ni room gina ni te ti le po je gina po video za nang ni chu na gana chu za kloi ba chang bria pitut ka lo da za nang ni process step by step chang ni to ke la ga go nang ni process si kam du le nang ni da ga ma du rang kang da to nang ma za na bia lo da na te lo za nang ni link te ra nang ma le po video pe kam da za na online gina nang ni go phone gina nang ni voter ID banai Adhar link te du le ba rang ai cha moi na chu nang ni za i online te za live show jang ni te la ga gule nang step by step nang chi lo za pi zeno za po video pe ka da dang ni go phone banai te ka da lo jang ni process nang te ke lo da za nang ni go voter ID banai Adhar za link te du le ni rai lang be ge play store ga go ka ranangu play store ga go lo da zai na voter helpline ka che ben ni search te lo za ni download ra nang le ani download te lo da zai na install te lo da zai na ani open ge go ranangu open ge go da zai na interface ai gum ja pa ku interface ai gum pe lo da zai na ai ya ani disclaimer ke ranang le disclaimer ke kam lo da zai na ai ga I agree ka che ge ni tik te lo da zai na ani next ke ni ma ranang le next ke ni ma lo da zai na ai ga choose language la mui nang na hindi ne choose ne te du marathi ki ne ne te du english ka te ra da english ka te lo da zai na interface a che pa de le che lo za ga ra lang ba box voter registration ka che bi ni tik te lo da zai na ai ga last box la dai mui chi electoral authentication form ka che bi ge ani ni ma ke form 6b ka che bi ge alang ba box ke che ani press te da zai na ai ga ni go phone number ka nang go phone number jana ai ga ni san OTP ka ke ni phone number nim lu na na ai ga ni OTP ja ni go message box ka wango message ka lo jana ai ga ni password creator pa kule so do ia na apply te lo be ga ago password te create te lo lamui pose gena nang ni ja nang ni ron na nang ni go password nang ni chi bam di be password chi se kula be na password te create te lo chelo de nang ni password create te lo de zai na login now ga ni mai ke nim lo na interface a che pe do chelo de zai na ni pakna ba te ja ni go da nang go voter registration ka che ge ni mai dai ke chelo za form 6b na lang ba electoral authentication form 6b ka che bi ni ma dai ke nim lo da zai na ani let's start ka che bi ni press dai nang go chelo da zai na I have voter ID number ka che bi ni ma lo za ani next ni ma dai ke next ni ma lo da zai na ai ga ni go voter ID number ja ni ma ra nang go ro ra nang go le za na ni state cha nang ko na belong to me ja ani ra nang go Assam da hi ja na sorry Assam da ja na chelo ja facts detail ga ni ma nang go chelo da zai na ani proceed ni ma ke proceed nim no da zai na ai ga nang go voter go number plan na detail pa kamu chelo ja na kya kam lo da zai na ani next ke ni ma da nang go next ke nim kam lo da zai na mi go Adhar number ani Adhar detail ka che bi ni ro ra nang le nang go mi go Adhar number ja ai ga ro ra da
Cherolo da zaina ai ge last mobile number applicants ka chebge migo phone number ja rode ranango rolu da zaina migo email da kara nangda migo email filte lo da zaina ai ge place nang khau gene nang apply to me nang khobam gela me ba chi gene apply to nango chelo da zaina dan gene mai ke dan gene melo da zaina ai ge form 6b preview ja pa kam lamui applicants migo regional surname plana pa kam dai kek kam lo na confirm ma kai ke chogu me na mai na rai lang ma te je apply to ma gana submitting pa ko submitted pa ko kana gwa na ite apply te lo be je gana already submitted pa ko le ga form is already submitted for a given data lamui o je na nang ni apo ja te ang ni process to kam lo da ja nang ni ma do te da nang ta le nang ni BLO da gana telo ja voter ID Adhar link te ra nang ta le dukan gana telo ja nang ni computer ki gana ta cyber ga telo ja nang ni go pocket kina lo rang kang lo pelo ja hai kya hen na puni apply te bi gang ni puni ja do pelo jang ni puni da ga pe ra nang ta le nang ni po phone gina nang ni da ka smartphone bam lo da ja nang ni ki gina nang ni te dile